RedBlue JD. Shattered lives and dead children. 50 children have been killed, he says. They could have lived. Mu gihe urugamba rurimbanyije muri Ukraine, ni nako bamwe mu basirikare bakomeye ku mpande zombi bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Mu minsi ishize Ukraine yigambye kwivugana umujenerali mu ngabo z'Uburusiya, ariko n'ubundi yatangaje ko uwitwa Meja General Vitali Gerasimov n'abo basirikare ba Ukraine bamuhitanye. Urugamba rero ruracyakomeje kugeza ubu mu mboni za Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, harimo ko abaturanyi b'igihugu cye nabo bagiye guhura n'intambara y'Uburusiya ngo bitewe no guhuzagurika kwa NATO ku bijyanye no kubatabara. Igihugu cy'Ubudage cyo Bweruye cyereka isi ko Uburusiya ari inkingi ya mwamba mu buzima bw'abanyaburayi. Ikigaragara cyo rero ni uko intambara nta gahunda yo kurangira uyu munsi cyangwa ejo, ahubwo ibintu bigenda biba bibi umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro kuri RedBlue JD, nanjye nitwa Jean Claude Nshimiyimana. Reka mbabwire ko kandi niba wifuza guhaha ibikoresho bya electronique byiza kandi byizewe, ugahabwa garanti ihagije, ukanagabanyirizwa 29%, gana Smart Click mu mujyi aho bakorera cyangwa uhahire kuri website yabo, ubigezweho ku buntu aho uri hose. Jya kuri wa3.smartclicklimited.store uhahireho ibyo ushaka byose. Ushobora guhaha mudasobwa, kamera z'umutekano, accessoires zose za mudasobwa ndetse n'ibindi byose wifuza bya electronique, ukagabanyirizwa 29%. Igikoresho cyawe cyose cyagize ikibazo barakigukorera kigasubirana ubushya. Computer zose barazikora ku giciro gito cyane. Ikindi kandi wanatumirizwa ibyo wifuza hanze bikakugeraho mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0783585655, ubundi ukiharira byiza kandi byizewe ku giciro kikunogeye. Urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Ukraine rwatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziheruka kwicira ku rugamba undi musirikare w'Uburusiya wo mu rwego rwa generali. Uwo Ukraine ivuga ko iheruka kwivugana yitwa Meja General Vitali Gerasimov. Ubutasi bwa Ukraine buvuga ko yishwe ku itariki ya 4 Werurwe arasiwe mu mirwano yabereye hafi y'umujyi wa Kharkiv. Ni imirwano bivugwa ko yanaguyemo abandi bakomeye ku ruhande rw'Uburusiya. Meja General Gerasimov eruka kwicwa n'umwe mu basirikare bafite izina rikomeye mu Burusiya, azwiho kuba yararwanya intambara ya Chechnya. Yasakiranyije Uburusiya na Chechnya, yambika umudari w'ishimwe kubwo gufata umwigimbakirwa wa Crimea. Uyu mujenerali yishwe mu gihe kitageze no ku cyumweru. Undi musirikare w'Uburusiya nawe ufite ipeti rya Meja General witwa Andrei Sukovetsky arashwe na mudahusha w'umunya-Ukraine hari kwa 28 Gashyantare. Undi mujenerali w'Umurusiya waguye mu ntambara yo muri Ukraine ni Magmed Tushayev wo mu bacanshuro w'abaceceni bari gufasha Uburusiya muri iriya ntambara. Kugeza kuri uyu wa kabiri, Ukraine yavugaga ko imaze kwivugana abasirikare b'Abarusiya barenga 12,000. Yavugaga kandi ko imaze guhanura indege zabwo z'intambara 48, za kajugujugu 80, ibifaru bibarirwa muri 300, imizinga 120 ndetse n'ibindi ibikoresho byinshi bya gisirikare. Uburusiya kuva bwatangaza ko bumaze gutakariza muri Ukraine abasirikare bagera kuri 498, nta yandi makuru buratangaza ku byo bumaze gutakaza. Gusa nubwo bucecetse ntibivuze ko nabwo butamaze kwivugana benshi, ahubwo amakuru yabwo ntakunze gutangazwa. Umukuru wa guverinoma mu Budage Bwana Olaf Scholz yashyize aratobora avuga ko icyaba cyose abanyaburayi bakeneye Uburusiya kurusha undi muntu wese. Uyemeza ko nubwo Burayi bwahaye Uburusiya ibihano, ariko batakwibeshya ngo babuze ibicuruzwa by'Uburusiya kwinjira ku isoko ry'Uburayi. Uyu mugabo kandi nk'igihugu ayoboye cy'Ubudage gishyigikiye ibihano byahawe Uburusiya kubwo gutera Ukraine. Icyakora yemeza ko nubwo babuhana kajana, abanyaburayi nta kintu na kimwe bafite cyasimbura ibicuruzwa Abarusiya babazanira. Ukwiye kumenya ko mu bihano byose bafatiye Uburusiya batigeze bakora ku icuruzwa ry'ibijyanye n'ingufu, cyane cyane gaze ituruka mu Burusiya. Scholz yagize ati kugeza ubu nta bundi buryo na bumwe dufite bwatuma inganda zacu zikomeza gukora uretse gaze dukura mu Burusiya. Iyi tuyifashisha umunsi ku wundi mu gushyushya mu nzu zacu.
mu binyabiziga, mu kubona amashanyarazi ndetse no mu nganda. Muri make nk'uko ibi byose mbivuze ni ibintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abatuye umugabane w'Uburayi. Hashize iminsi bamwe mu barwanya Perezida Putin basaba ko Uburusiya bwashyirirwaho ibihano ku buryo butabasha gucuruza gaze na peteroli. Nyamara abanyaburayi bo ibi ntibashobora kubikora kuko bazi ko ari byo byabahitana mbere y'uwo babishyiriyeho. Bavuga ko ibiramutse bikozwe ibiciro ku bijyanye n'ingufu byatumbagira cyane kandi byahita bizamura imidugararo mu bihugu byose byo ku mugabane w'Uburayi kubera imyigaragambyo ikomeye abaturage bashobora gukora. Scholz yavuze ko hashize igihe kinini yaba igihugu cye cy'Ubudage n'abandi bagize ubumwe bw'Uburayi bashakisha umuti watuma bikura ku Burusiya, ariko ngo kugezana n'ubu babuze icyasimbura ibyo Uburusiya bubaha. Kubw'ibyo rero igihugu cy'Ubudage kititaye ku biri kuba muri Ukraine biyemeje gukomeza gukorana neza n'Uburusiya kugira ngo bukomeze bubihere ibyo bakeneye ato bitazabata mu kagozi. Dufashe nk'urugero uruganda Wintershall rwo mu Budage rukomeje gukorana neza cyane n'ikigo cya Gazprom gikaze cyane mu Burusiya, kikaba kizobereye mu bijyanye no gutunganya gaze. Bivuze ko bimwe mu byahawe ibihano mu Burusiya inganda za gaze na peteroli ari nakorwaho kuko bikozweho n'abanyaburayi babigenderamo. Iri jambo rya Scholz kandi rije nyuma y'uko Minisitiri w'ubukungu mu Budage Bwana Robert Habeck yavuze ko yiteguye guhangana n'uwari we wese wahirahira ashyiraho ibihano kuri gaze na peteroli by'Uburusiya kuko biramutse bihagaze gutumizwa no mu gihugu cy'Ubudage amahoro yahita abura hakaduka imvururu ziturutse ku biciro bihanitse. Ibi rero byerekana neza ko aya magambo y'abategetsi b'Ubudage atazatuma Uburayi hari ibihano bufatira Uburusiya ku bijyanye n'ubucuruzi bwa gaze na peteroli. Iyi ngingo kandi ituma bamwe bavuga bati ni umuhanga cyane yateguye intambara kuko yari azi neza ko Uburayi nta kinini bwamukoraho kuko bibaye ibyo nawe yabafungira amazi n'umuriro. Minisitiri w'intebe wungirije w'Uburusiya Alexander Valentinovich Novak yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gufatira ingamba ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi mu gihe byashyira mu bikorwa icyemezo cyo kubuhagarikira isoko ry'ibikomoka kuri peteroli. Uyu muyobozi yabivuze nyuma y'aho kuwa gatanu w'icyumweru gishize abahagarariye itsinda ry'ibihugu bitandatu muri birindwi bishyize ku isi rizwi nka G7 basohoreye itangazo ryemeza umugambi wo guhagarika peteroli ikomoka mu Burusiya bitewe n'intambara bwashoje kuri Ukraine. Ubudage buri muri iri tsinda bwo bwanze iki cyemezo. Novak mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa 7 Werurwe 2022 yasobanuye ko icyemezo cya G7 cyo guhagarikira Uburusiya isoko ry'ibikomoka kuri peteroli cyazateza ingaruka zikomeye zirimo izamuka ry'igiciro cyabyo. Yagize ati guhagarika kugura ibikomoka kuri peteroli by'Uburusiya byateza ingaruka zikomeye cyane ku isoko mpuzamahanga. Kuri izi ngaruka nk'uko The Guardian yabitangaje, Novak yavuze ko igiciro cy'akagunguru gishobora kuzamuka kikagera ku madolari y'Amerika 300. Yakomeje asobanura ko byazatwara igihe kinini kugira ngo babone ahandi ho kuyohereza ku buryo byaziba icyuho. Ati bizatwara imyaka myinshi kandi bizahenda cyane abanyaburayi. Mu by'ukuri nibo bazabazwa cyane n'iyi ngaruka. Novak yamenyesheje Uburayi ko mu gihe butakomeza gufungura iri soko ry'ibikomoka kuri peteroli bituruka mu Burusiya binyuze ku muyoboro wa Nord Stream 2 uri mu Budage n'igihugu cye kizihimura. Uyu muyobozi yavuze ko icyo Uburusiya bwiteguye gukora ari ukutongera kohereza gaze bwari busanzwe bugurisha ibihugu byo kuri uyu mugabane inyura mu muyoboro wa Nord Stream 1. Ati dufite uburenganzira bwose bwo gufata icyemezo gisa n'icyo tugafata ingamba kuri gaze twohereza tinyuje ku muyoboro wa Nord Stream 1. Gaze Uburusiya bwohereza ku mugabane w'Uburayi iri ku kigero cya 40% ugereranyije n'ituruka mu bindi bihugu. Ku rundi ruhande kandi Perezida wa Ukraine yabwiye abaturanyi be kwitegura nabo Uburusiya. Mu kiganiro cya mbere yahaye itangazamakuru kuva yaterwa n'Uburusiya, Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya butagamije Ukraine gusa ahubwo ngo n'abaturanyi bayo ruri abandi rutabibagiwe. Perezida Zelensky yabwiye umunyamakuru wa ABC News witwa David Mwiri ko ntabwo bafite bwo gufatwa cyangwa gupfira igihugu cye, ahubwo avuga ko kuba NATO cyangwa se OTAN ihuzagurika
ku cyemezo cyo kumutabara bidashyira igihugu cye mu kaga gusa, ahubwo ko n'ibindi bituranye nacyo byugarijwe. Muri byavuzemo Polonye, Lituania ndetse n'Ubudage. Atuba intambara iri iwacu ejo izaba iri iwanyu, iri muri Polonye, Lituania, Ubudage n'ahandi. Avuga ko umugambi wa Putin ari mugari cyane kandi ko kumukumira bigomba gukorwa ubu. Kuri Zelensky w'imyaka 44 y'amavuko, Perezida Vladimir Putin azashyirwa ari uko yigarura ibice byose bituranye kandi bisanzwe bifitanye umubano mwiza n'Uburayi na Amerika. Abajijwe icyasaba Perezida wa Amerika Zelensky yavuze ko icyo yifuza cyane ari uko ikirere cy'igihugu cye cyarindwa kwinjirwamo n'indege z'Uburusiya. Kubyerekeye niba yifuza ko ingabo za Amerika zinjira mu ntambara zikamutabara, yasubije ko abyifuza kandi azi neza ko Abanyamerika bashobora kugira icyo bakora bagakoma mu nkokora ibitero bya Putin. Gusa ariko yirinze kugira icyo avuga ku ngingo y'uko bishobora gutuma haba intambara yeruye kandi igakoreshwamo intwaro za kirimbuzi. Volodymyr Zelensky wahoze ukina filime yatangaje ko yagarutse mu ngoro y'umukuru w'igihugu iri Kiev nyuma y'igihe yari amaze aherereye hazwi na bake. Ati nta bwoba mfite namba, ndi mu biro byanjye ntawe nihishe. Avuga ko yizeye ko igihugu cye kizatsinda Uburusiya kuko nta kuri bufite, ngo we n'abaturage be bari gukorana kugira ngo bazagere ku ntsinzi. Agataha bakurikirana hafi ibiri kubera muri Ukraine, aho Uburusiya bwagabye ibitero ndetse n'uburyo Amerika n'ibindi bihugu bigize OTAN biri kubyitwaramo, bemeza ko intambara iri hafi gukara kurusha uko byari bimeze. Ikindi nakubwira nuko kugeza ubu igisirikare cy'Uburusiya kikiza ku mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu bifite igisirikare gikomeye. Global Firepower ikora rutonde igendeye ku ngingo zigera kuri 50 zirimo ingengo y'imari ikoreshwa mu gisirikare, umubare w'abasirikare bari mu kazi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare igihugu gitunze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya kongera ingengo y'imari zigeneye igisirikare cyazo muri uyu mwaka wa 2022 ikagera kuri miliyari 770 z'amadolari. Izo ziza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi. Igihugu cy'Uburusiya kuri ubu gihanganye mu ntambara na Ukraine nicyo kiza ku mwanya wa kabiri ku isi mu kugira igisirikare kabuhariwe. Ni mu gihe kandi Ubushinwa buheruka kongera ingengo y'imari bugenera igisirikare cyabwo ikagera ku madolari y'Amerika miliyari 230 ku mwaka, aribwo buza ku mwanya wa gatatu. Reka rero nsoreza iki kiganiro mbashimira mwese tubana umunsi kundi mu biganiro bya RedBlue JD. Nanjye nitwa Jean Claude. Nshimiye Imana, nimugira amahoro. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori.
inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri interineti, ubwo ukaba ubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire aba avuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza aba avuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori aba avuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD itaraza? Bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. RedBlue JD.